Yesu samuza musharaba Yesu mabaziza Yesu tisikira bugarukiro Sisa bibi hawe Ambaye weyoka Tishira Barage bibi Menunete takugatozya Mureke tamucheshega Tushabite mukazatere Yesu mbabasi zawe Yesu tisikira bugarukiro Size bibi hawe shagama yawe yoka Tuhega bushe sondabasi Ahabo pichiriza koka Mwenda Mwamini Chiheni murauche muzachire Wesomba baruye mbabasi Zawe Yesu tisikira bugarukiro Size bibi hawe shagama yawe yoka Obusinjoruye saragantune Oburi kwa mutera Komisina wina Umuriza Tukunari buka Nyariyojora Chechere Vyawe Kutira Ewe Chechere Vyawe Vyona Obane Kutira Abuye Sarinda Mukongoye Kine Muzigueno Ribakora Harewe Chiva Sekwendereza Emitime Riba Mushuri Witu Imekuma Kumamweche Cherere Vyawe Vyona Obane Kutira Ewe Kumamweche Cherere Vyawe Vyona Obane Kutira Asa kushemerwa Aiwa kwegegena Kwarukundo Aiwa kababaniza Kababanize Haleluya Abamesigaye Aiwa kwegegena Vyawe Vyona Obane Kutira Aiwa Kumamweche Cherere Vyawe Vyona Cheka cyatoranwa umuryo izuba shango muza buriza Dawudi ya biri na mushanju twisha kutandikira amushirongo bwo kubanza Zaburi ya biri na mushanju twisha kutandikira amushirongo bwo kubanza
Psalms 27, starting from verse 1. Empapura rukaga na munana endagano eyira. Okutatina ahabwo kwesiga Mukama. Mukama niwo mushana gwanje kandi okushunwa kwanje. Noho wundi tina. Mukama niwo mani gamagara ganje uri kuntinisa noho. Nkenkoze bibi okuzampururire kumira nibo bazigu banje bari kunyanga bakatera ensibo bagwa. Nobwe ngabo zakuteka enteko kundwanisa umutima gwanje tigukatina. Nobwo urugamba rwakumbaho ko nabwo nkaguma umutima. Ikigambo kinshabire Mukama ni kimwe kandi ico ndiguma ninshirura. Niko kuguma mu nju ya Mukama ibiro byone by'amagara ganje. Okureba uburungi bwa Mukama no kwehanuza umurehe karuye. Aha kubaho izuba rwo kureberaho naku arigandindira umubonano no mu kibanda cye. Mu bweshereko bw'ihema rye nimwari inshereka. Akanyimusya akanyemereza harukiri. Nambwe no hati umutwe gwanje negwisha ukutungurwa guba higuru y'abazigu banje abandi mbaje zona. Ngahonga ibitambo mu ihema rye no kwesima nyeshongore. Ego nyeshongorere Mukama byo kumuhimbisa. Kurira Mukama kunda kutakire nirakare hango onjirire mbabazi kandi ngarukemo. Ko wagize roti musherure amisho ganje umutima gwanje gwagaruka mu guti. Mukama amisho gawe nego ndiguma ninsherura. Utanyima amisho utabingo mwiru wawe n'ekiniga. Niyo wabire rwo muhwezi wanje utanaga no gukwa kuboko nsigaho. Ruhango wo kushumwa kwanje. Tatana mawe bansigireho konka Mukama nisha kunyandura. Unyeje so muhanda gwawe Mukama. Unyebembere umuhanda ugutari pabya ahanga abazigu banje. Utareka ababisha banje ukunkore ki bari kwenda. Aha kwa bakarebe bishuba banyimukire. Niyo wagamba namani byo kuntinisa. Nkagwire nshazi Korinta likirize okureba uburungi bwa Mukama omunsi y'abahuriye. Tegereza Mukama jiramani mu mutima. Ego utegereze Mukama. Ekiceka aho no cyagarukira. Yesu mwana gwendiga. Yesu murokozi naguma nambirebona ego kujuna okutari kwechicheka okotueramusa asiyabare tumutendeza Yesu mwana gwendiga. Yesu omusaikunasiza ebaza Yesu murokozi. Yesu asimwe. Okutendereza kikire abuko wishimwe murijuka ko yijuru mu kanisa akaho bujurizi kuyekize Yesu ngo mujuni ngo niko aturatendereza mutaho amani mutaho namasiko ahubwo kuba uturatendereza akacegambira yekiza Yesu tukote tendereza ye
Yesu Yesu uri mwana gwendiga omusai kunaziza tayabasa Yesu murokozi. Yesu asimwa akikiriza n'umutima gwe yeja n'umucaci yagambira abo wabo iyo uramashyiga museje mu ryagambira bona kubandiza abo witu namwe nakatugambira umucaci hariya twatendereza twashemererwa kute tendereza ye Yesu Yesu uri mwana gwendiga kama we bareo musa kunaziza abishimwe musibireke asema ruhanga ku mpugu umwanya kugira ngo tubase guteranira aha mu makaga Chris kandi n'abanyabuzare kugira ngo tugire umwibazogu ubwo kugamba amagarage kandi nabwo burungi bwa mukama. Yesu asimwe ishweke twashomerwa mwena bacurira nanga baracomire umugabe Dawudi ibi akabihandika nanga shakabirabamu ataka ikirangoma bwo kuba muramanya kabanza yarabanamu na Sawulu kandi Sawulu yayikura umuzigu uwo gumusigazi kandi cyarebeka yabaga hwira amasiko konka yaguma ino umutima wo kumanya mudesi garuhanga hariho mbere zireja zikazora meisho konka umutima wo kwesi garuhanga abejika abana nabijukuru embera nkezo umwezi n'ibibuzo binji konka kandi abo kubigaruka muri ruhanga wenka ngiye n'urunyirirwe ikumirwe ndindwe nyemembize urwaruragira mutatana mawe bansigireho konka mukama nisha kunyandura. Dawudi yaragamba keki urashonga ishena nyina bakaba batakafiri konka bakaba batari nawe muri kakahanga hanka yazumwihamba nurashango bundi ishena nyina bagaraje ngo umwana tulimire nekirare nanga niko turakwatarisa nawe ngenu yagamba ati tatana mahuru uko bansikireho mukama arija kunyandura obwezi jebwe ubwona bukabirwa muri mukama obwezi jebwe ubwona bukabirwa kumanya ngo mukama ni waranti ho mukono nubwo abensi boko batariho ngenu banywane banje abejika kijuke ngo abazeyire bagenzire zirugu abirayine cyango cyarakuru mugijika konka kandi imbere z'uruhangara zimanya kandi niwo kutwandura mukama niwo kubandura mukama niwo kubakwatiraho mukama niwo kugaruka mu bibuzo byanyu mu kwa mwine mukama niwo kubahwera ahi ubwezi bona murabwetenga. Dawudi yaragambe ibigambe ibi bitwegese cyango munonga umunsomu ubundo muntu aragenda agire bazigu warayabanza yagamba abazigu agire bo kumutengera kubi kuko kandi ruhanga arahande haragira Dawudi ati abazigu banje babareme kina ruhanga barabaranda rya rubaju nabwo eco imwabana n'abanyabuzare ibibuze y'umwine bihango mu mitima yanyu hariho kubigarukamo ko kuzakwererese mikuna abaryaha ababazi kwikwaho uburemezi ko bwanyu ni benshi abateye nebazeye kushanga odyefuzi toto ofani ni benshi konka ruhanga agumira arakwasa twenda kusima munonga ruhanga hago kubasa Chris
n'umukazi we bakiriho munsi bakajira uruzaro bakarureberera bakarushomeza bakakora cyora bakombeke jika konka amagaraga barigwe n'ubugarukiro bwagarukiraho icyo itabasigaye niko kwerundana tukamanya ngo hariho umuhwezi uwo kutwera muri buri mbere yona igumire ibigambo birasa kuba binji abantu bagambe kubarinda abantu bakabwamba people can talk konka icyo yitu no kumanya ngo hariho ruhanga niwo mujurizi witu niwo kutwera washomora nyiriro rw'ikumira ushomeho wishemwe arungiri rw'ikumira mukama niwo kuwandura niwo kugaruka mu bibuzo byanyu gumiza muri 11 ruhanga we kandi wo kubegeza umuhanda akabebembera umuhanda gutarahabya hariho imihanda mingi mu gihe jinsi hariho abantu ubundi abo kuja kwegeza umuhanda ogwabo ugurahabya konka ruhanga wamwe kwataho ni warasa kweza umuhanda utarahabya ruhanga simwe abishimwe babiri bejunirwe bakora umurimo gwabo muzaro rwabo bakora umurimo gwabo mu kanisa bakora umurimo gwabo mu gihe cyanga tutarahurira mu nduru ruhanga yibare okurangu babase kwenderaje imirimo yabo bahasi kwenderaje imirimo yabo ntabwo ecyo uwo kubegeza umuhanda ni ruhanga kandi ugwa ruhanga tukahabya nakaki mwe nabekirize Yesu murakimanya umuhanda gwa ruhanga tukahabya konko umuhanda imije jinsi arera habya hariho kuja kukavugamira ngo ingaha ejikate yihurire hariho ikineke hariho ikine ubundi ukashanga babaruho mu bintu ibi mutarabasi bakabaruho mu bintu teka kubi konka waye kwatara ruhanga ni wara ko giso umuhanda gutarabasa kwabya kaba nabagambiriho n'abahiro ubujurizi bwanje karwaza azankaba nabiro umushomesa abantu bantuka hihi kuko umukazi wanje karwara kubi munonga yagwara go bigoro rurimi atarasa kugamba yamara kuko kwezi kwene bantuka hihi konka nuye kwezi go kujumuhurira mwa azaba kuza urese go kujuma kashina tesi yo kujuma yesigiki urese go kujuma ngo wese ngo buri kutambura najya ati nyimenye sije kujuma kandi uranga kankora igembabazi nyine nari bo kuremuka umuntu urahurire ngiri bakashanga kandi watanira kwekika ngo ragenda umwebazo muratwara imishenga bikubuza hari wenki abishimwe bibuzo kibuzo Yesu muri abasimbuzi mwaye kwatara ruhanga kandi murasimburwa mwamute kwasera ruhanga mukama bankwasize ukubasa kandi abantu barasa kurete bigambo bingi bakabindetera ndi umushomesi ndababurira buri sande ngubona wayese gukuru iki kigambo kikanshasha munombe mazima natese cyo kujumwa yesigiki ngo umukazi tayihurire twatwinizara rimwe so abantu basa kugamba barebe mbere azija ngewe no hano hari onyegese umuhanda bawe ayi mukama onyebembera umuhanda gutarabasa kuhabya Debo rw'ikuminebiri omugenzi insarimo abisha benji asako umuzigustane azoramisha ebirebe okhabisa n'enturi hariho bakareba umuntu ahisha rero nyonda manyeki namunda manyeki bikarebiwe bishuba wo kuraza kubi wo kugambira cyo kuraza utanyamire karebiwe bishuba ariho yakitwe kwa sara ruhanga banyone banje kandi ngo bakarebiwe bishuba kuba baryaha mwegarukemu naje mu kujyandi mweze mukuru tumukagereza konka barabariho bakarebiwe bishuba mwa karebiwe bishuba ukugamba kunyangaraza kwitobuzare nabo mukokure nabo kashanga bari tubuzare karebiwe bishuba gumizamu turi kweza bagamba n'abane byo kutinisa bagambe na mare yo kutinisa
okutinisa bagambe n'amaani yo kubatinisa abanywani banje bagambe n'amaani yo kubatinisa Peze kuba ndi ahantu hamwe omusigazi omukaya abo bafeegwa bakabita mukuru we omwana bakamutinisa ngo niwe niwo kukuratahurira niwo kukurataho omwana yijo wanje ati nshabira bagira munye wo kukurataho uwakugera ko no ati niko bangira munye wo kukurataho myaka nketane hoyi anka mukaga ati bagira munye wo kukurataho namushabira kandi namugambira ntuko kwiza munye wo kukurataho tiwo ruhangara kubiyo tiwo rakurate no hata cyari hogo mwana no makaidi na hata no kutaza kataza cyonka bakamuteza niwo kurataho ngweshe tugende byo turo karebiwe bishuba bariho bakarebe bishuba bishimwe nabwo icyo abutura kwate cyo kwekwataho no kureba iki Dawudi aragamba tuyegeso umuhanda gwawe ubutarahabya arihaba yine imihanda yo kabisa karebiwe bishuba yeyimuka urarabanamu urarotanyami karebiwe bishuba yeyimuka uwo urakorana utarakorana ukareba bishuba yeyimuka ababari banywani bawe urabareba nkabazi gwene mukama bakwase banywani banje ikimpaye cya iki kiri mu gejika mwinjire kwe kwatara ruhanga garuka mu iguzo byanyu bitagarukamwo bakareba bishuba gumiza Dawudi aragira ati Dawudi arahubujura ati kagwirenshazi abishimwe ni murakimanye abajunirwe mukamasimwe kurengu hariho uturesi garo kumanye konka horagaruka mwe byanje hariho ubushemereye kwebuza ngeno ebigambo biragwishenshazi ebigambo by'abantu byakarebiye bushuba biragwishenshazi bikurabanisemu bikurazo kanyamire bikuteganise konka Dawudi ati kagwirenshazi kurintara ibiro bwa mukama tukasima ruhanga uwishimwe nubu yagenda konka genzire aramanya umuhanda kuri akagwirenshazi kunogera ngo akabatekereze Yesu akajyayikiraha uko yabasigwaza mugenzi we uko yabasikura abanamu nanda gushira kwijampa mushango mugiye gigomba umuntu kuri smart yatara sitamira busha urashana arize konka kandi wije atakana gwita kabura mwanya gwawe narasima ruhanga munonga umwe nanda mushanga ataza nsibire bunyonyi ati niyo nsibire twibuka project ureba mushaye hamire abo kubakikiza Yesu ati nkagwirenshazi kurintaragizire kudarize kurebona bwa mukama umunsi yabahurire gwikomene Tekereza mukama ngwene banywani banje mukama ni wayine answer ni wo kutegereza mugiramani kabakristayo muguma mutima yego tekereza mukama tutegereze mukama tugume mitima mukama ni wo ramanya ni wo kutwandura mukama ni wo kwandura efuzo zona mukama ni wo kugaruka mu bibuzo byona mukama ni wo mugabo gwe tuko file sime koragira mukama ni wo kutureberera ni wo kureberera ejika ni wo kuji teka tekera twaza kwerukana na kushukururwa kwa Yohana shura nemwe ahubwo kuba ruhanga ni wayino businguzi wenka ruhanga ni wo simye kutegereza banywani banje ruhanga uwatwangire ubwo musigazi buna bagambira ko arambona agira tukanyamba aka bakagira munye ukurataho tekateka munye ukurataho abantu barareba ayene ngo kubuza businje ayene ngo orabanemu konka korambuga najya ati ukanyamba mbwenu nahati arasima ruhanga kurangwa kiri ako karamye muri kanyensa kare nanga bwato naga bwagaruka konka atamaze imyaka 5 kamukaga
urwamushanju abiri ni nk'urwamushanju urasingura Kristo agenzera y'umusinguzi ahubwo kuba akayitisa yagambira kanisa yaho yagambira abanyabuzare twasima ruhanga agenzera y'umusinguzi ngweno n'umusinguzi uri kusingura aryahungurebe ruhanga we aryaho ruhanga niwe ruhanga witu abasinguza abajurwe nibo turabendezogwe abatakajunirwa mwakire urwamunani uguraje ngo konka abatina kwetisa abatarikiriza Yesu ngo arabasa kumara abakora ibihagararo kashomo ndyo bajaramimwe abinazi barayita abantu abarashambana abararoga abaramye bishano ukabona baryo mukuranye bishano konka n'abarabeyi bakaberera n'abandi umugabo gw'abataramanya kwikiza ruhanga umugabo gw'abo bantu bashomarugura baba naritinga bona umugabo gwabo buryaba umunyanja iri kwaka umuriro n'ubuganga bw'ikibiriti ngwino torane niko pfa kwa kabiri nabwo ecyo uratorana mu gihe cy'insi ko Kristo yamaze kutorana turakisimira ruhanga nabwo ecyo munani banje utorano cyaryaha abana mutorane mu cyahuriye abanyabuzare imwe n'abashomi icyitu no kutorana tucyaryo mu gihe cy'insi rero twaba twayikiri kuri abuko hari imihande ibiri uramanya wabunda akajya ati turyabugana no mwiguru kandi yajya mukore bugana no warango mwiguru nako ryagaruka kuri ngo kundi kubugana no mwiguru ryagaruka atazo rutokine gagaruka eyizo ratora ogwabo musho nambo toro gwaburi abete isize baryazo mu magara abatini batarabasa kwetisa barakora ibihago rimwe areba baryazo mu myanja y'umuriro ntabwo cyo utoranira abekiriza Yesu kastendereze tendereza Yesu ori mwana kwende kama webare musa ayigunaziza nayebaza Yesu murokozi abagize umugisha bakabasa kureba no kurira ubujurizi bwa Kristo turatekwa kutendereza abo bakatorana kijyo munsi yatorana cyahurire yatorana kinaga agagamba yatorana yagambira bikanisa yabo yagambira bika yabo yagambira abataka abatwire nawe Yesu kuno mujuni Yesu asimu haleluya kute tendereza Yesu ori mwana we kama webare ayigunazi mwene urunyirirwa kana niko turaherukana na bwe omige Joshura ruhanga weitu aryaragaza amarira gona amesho gaba bajunirwe ibyabasasize biriho konka ryagira mu kurikeyo aragaza amarira gona cyari bayo kufobundi cyari bayo kucurana ngo kurira umwesho bazaje mu tubyaguma tumsete ateyitwe tumusindire rukundo yabo kutujona turyaguma tuhiviseta titwe tumusindire embabazi zaziyatuchire aho kutugoma nawe tena
ubwo ndiwe ndabendeza niwe masiko g'itu niwe masiko ganje mukama bampera umugisha kama ruhanga twakusima ora kugamba nitwe ugumize mutufumurize mukama kigambe mukama kiryarwa imitima yitu gumutushobororere gumize mutukwesiga mukama karuhanga witwa ko mujuni witu nko ryaturagaza amarira amishogona kandi nuko ryatufumuriza turiko wawe twe turakwingisa ngene barane yitwe programu yona mukama tukwasa utegeke karuhanga witu uteze gukumana no kwesiga ahabwa Yesu Kristo mukama witu. Tendereza Yesu, Yesu mwana bendika, Yesu musai kunaziza, ewaza Yesu, yowe nyaguma, umanganie bona, ejo kujuna, ofedi, kitani kicheka, okotu, Ela Musa, Ela Yesu, mwana bendika, Yesu musai kunaziza, ewaza Yesu. Murisa kandi n'umurimo w'ikanisa aza umwami utakwizire no kuganira kwa kutariho kugira ki mwene kanisa no mu muhango sananya no twakira icyo kigambo tera ruhango umugaro munonga aho kigambo cyo twaza kurasaho n'abantu bake abwishaha bakatujekera kugira bagamba nyuma tukita chairman akatugambira bya programu amwe no kusapotinga family konka ibirebi mbiriri kwasugukisha mu kigabano na bibiri sheka cya muheru nikijya ngo banyani banje bambandize haza rayi ninagitaho banyani banje abagize iki abambandize ndiyashemerwa nagira ki banyani banje abambandizeyo yashemerwa kubashangayo mukechiri shemeza kutongana kureba Yesu mujuri wanje Kansiime aya namwe munkwase tsime aba bana ba Kristo na Gauda tubatera umugaro munonga abopfa ukozura umurimo gube mushemere gukora iba wa Olivarahe where is that gentleman arabiyaza kusotinga konka Krisi bakamubanza abapade Oliver yanterera navuga none mukabaryayaka yabaryaha nashangire amurwarize no gumusheje teaching cyabutosha okushangwa muko wawagize ki akurwarize kandi urwarize bwo musheje abasheje kurwaza nkira kuturema konko gumusheje nko mukwe narinya no mutera umugaro munonga kandi abana ba Krisi na Gauda ntwemerera nimwe ikibiyeho umuntu utari kucyetegereza ni impamvu rimwe timukacyetegereza abo kuba kuboye n'abaziri bakagenda umwaka gumwe itwa bakira biremu tumanye kiri kumanyisa ako muzire wanjye nabo bakagenda ka bakora ati barafirizo bari
konka umuzire wa muheru kuna biri naye kari cyo bugombe ntuzayo abo kaka fantariho umuntu wawe batuvugire nawe ushaka yabibugine yaje tukorgerizo twakwakira mu kibina cyefuzi werogwe yabigambiri abana ba Gauda na Chris twabakira mu association ege azere mu binjo harimo ababire ba senior bariyomu bariyomu so ntubakira mwemerere muhamiri abazire bagenzire konkeri kaneza kugira ki neza kugumiza kandi jikayanyu nemwe mu makamake aguna nintayira muri butobere ngwiri nyo natunga rose tiza rose konka amasiko garuko ko bwaro yagira ki yagamba unaferwa bazire akara hibibuzo binje mu magaraganje philosophic questions o magaraganje nicyo mwahore yabanashoborura abatamanya ruhanga boko bayoga n'ibyo bibuzo bazo mu barangi no mu bafumu konkite ibyo bibuzo kubyija uhungira ruhango wagize neki wakanje mwenu family no kwemerera aharukiri ahimuwe muri ahawazire babasigiye mutatashuka mukatora ngarwa muguma ikikuru mweyongere kandi ukucyakira arumbire ndi nawe imukansoringa narera ferirwe ngina azatarwire narera munonga naje ntukonka hi ikintu cyo cyanyo kufa ntiwacyakirire have you accepted as a reality namwe mukahati imwe biturubwa amati mukabihuri but to accept it kugira ngo umuzire wanje yagaki yagenda tarigaruka kweka ninye ndi mushanganye echo wamara kucemera hati notandika kusimbura abukuba Dawudi umushimwe anagamba akagamba muzaburi ya 23 nagira ngo nobundi nabo mu ruhanga rw'ekibunda cyo kufa tiniti nakabikona auka enkoni yawe yabanegera ki nimpumuriza orwo ruhanga buryo mo waraferirwe narumanya karo mutakarubona mugana UCC yangira ati atarihe bintu byo kugambira umuntu kandi kuba atakabihugana takubyetegereza ati ntabwo ari umuntu utakaza umucombi wamugambira iby'icombi tari kubimanya ki ati umuntu utakaferwa nyine wamugambira ngo arihe byo kuferwa nawe namanya nkabasi yo nyine nacyura nkabasi kunka ruhanga nagumari ruhanga mbwenu banywane banje uburubugu nakwasiga no kwakira abantu bake bakahaho ubujurizi abakanya second tosti nebwire kandi mu Rwanda tubyo mu rugendo tuzakitanga mbwenu wasa kugira ngo ngenda kugice nagamba rero tuka akazindaro konka abarugahare na hehi tubakira mwe bari mununga nukuja kwemera negika azongwe ntegereza mukono mpero gumuki mbigambo bike okay yusi yagira ngo ubwo muhara uriva abantu tegereci agamba rero abandi bagume just bari kushongeramo haze kibagambire tukakigarukamo kama wita simu bashija mukama wita simu hakiraho mama kakunda
kwijire Kanungu ubwira ubu namazire nawe akatungayo indijo timu yamwegese rindiraka yayongera kukikunda kandi namuze yakakikunda mwenu naza kushaba munyikirize ntari kubashishira bwire bwinji icyo cyeshongoro tukeshongore asa twane tukeshongora otakundira ka ningo kareba anterugayo nananga na Beneya utarebe binjwire utuguwe meyajwaje ningo kareba antogogo anti mama niwe yamukisigire turi Kanungu ubwo na wakari nkamutabano actually mama arikufuka akagwa mu mikono yo kumusigaza hamwe no muburiza so aba yabatusigira nka family muri Kanungu mbere umwana mu bareba utareba size utareba ki ebigambo ebyo mu gihe cyo cyeshongoro mu guherekeze yarubone kwandara ibibi byanje byona no busasi ibibi byanje byona no busasi kajejecherera Yesu wenga kunamwe tegejeriza bambe yamanya kuyafira habwaje yantura yanturogo mutwaro gwebibi yanturogo mutwaro gwebibi yanturogo mutwaro gwebibi nakira yanturogo mutwaro gwebibi yantura turogo mutwaro gwebibi yewe yanturogo mutwaro gwebibi yanturogo mutwaro gwebibi naruhukwa yanturogo mutwaro gwebibi gwenu turani bimuretera Yesu akubani wamarenaku kundira niwa ndembesereza kumbashabirwe niwe mpumuza muturiro busasi muturiro busasi bwanje kumuturiro busasi bwanje pumura kumuturiro busasi bwanje kumuturiro busasi bwanje yewe kumuturiro busasi bwanje kumuturiro busasi bwanje nyanguhirwa kumuturiro busasi bwanje yaguma nindi muretera byona niwe turanyine w'amatsiko ukumwiciriza kumpumuza okumweshegura kunduhura kumba mwinemba ndiyo mwiguru nyowe kumba mwinemba ndiyo mwiguru kumba mwinemba ndiyo mwiguru yesima kumba mwinemba ndiyo mwiguru kumba mwinamwe nawe nguma nyowe kumba ndi hamwe nawe nguma kumba ndi hamwe nawe nguma nishemererwa kumba ndi hamwe nawe nguma iwe mwe w'amasiko weyemera kumuretere byawe tatina na ubwari umuhanji wesizona koramwe hobere nakushuna manya kibanza mwigana manyogire kibanza mwiguru manyogire kibanza mwiguru tukibayo manyogire kibanza mwiguru iwe shayini nyo
manyogire kibanja mwiguru mena manyogire kibanja mwiguru manyogire kibanja mwiguru iwe tahayo manyogire kibanja mwiguru. Hallelujah. Ngeno nimanya nimwe expecting byinshi ebuze rimwe naha mutima gwanyu nibyo twina mitima yetu konka nitumanya ou turi kwegekerera ebyo kushoberwa twaganira kuyaheza ya nyamasanderiya kuzabireka shamwenda yanterera ati nahore kifuba cyanshasha nta antizo mu freska manize onyo twizi ikifuba cyanguye natereraho na Aunt Justin nawe yamtereraho na tereraho bace tumureke tushabire daddy ariko tahuriraje twashaba bwashesha bwasesere twanyohereza wo kwisha kumwihaha kumutwaro mwirwaro bamutwaro mwirwaro kuzagire kubasha 5 obanje ata tugumishije atakazo mwirwaro wenga ati niwo nagenda ndikare ndashaka yija baza hamwe mwirwaro baragwize konka nabi yaragwize tibarabirikiriya ngo pressure mu manyasukari kandi ibyo nibyaberatakarwaragaho niwo kwihandi kukura nkanta kabona gatata ngo arwiri oburwire bwa tate kamere senyiga nibwo burwire mwe nuko kwanjira gatinyira senyiga nte warwara mwe nabwo atanire imibazi tumutwitingiraho muka acira nero ko narebere baheka kugira ngo hati sukari yanyegera yashuma tinabicenga konka nyine twaraguza ahi baragwize barugaho bakahari kigonji bamutwara rugarama batestinga nabo tibyabakiriya zaba pressure up and down sukari up and down then eventually twaguma mu gejo struggle yo kumanya nice kiriyo kimuteganisa agacata kwisyaje ona pressure na sukari ngiye gutuma tayisi yajati twahendera kikire mbarara kwikambarara nabwe batari kumanya exactly what it is baja mshana yo kubahine kechi yatomire omu mutwe haza munke shana niyo riyone tuma yaba paralyzed manye katuma yisa mukubi so muzembarara ahari yo CT scan erebo mu mutwe hahine cyo twahikambarara unfortunately ekeri public holiday aharwa kabiri kuronda aba doctor ni mu bimanya no bakashatu public holiday. Oh my god tindishuke bino naho ibyahika so twazayo abashaho babanza nyine baburabura bwo kugira ngo it was a public holiday mwene twamubona owa machine nyuma yabazo umfishe ntera yesi muze yari ngo ari nkuko umusikire abwo kubobwe nabwe mani intambara ninyisha kununi intambara niza ahiba kuba babiri baba bari kandi akamare birobiri tabakireho Angela ati atari nkuko umusigire ntkonka shabasha atkonka nareba ngenuho nyamwe bazoto itawine nareba bakoraki ati hatubu yakoraki atubu bamukoraho cyangwa twamanye cyari cyo ndikare habira hatakahwireho eshaha abo kwambere ryo mu njo naje irindi kuzo mu office kushohora naye kahageti wawanja garuka tera atkonka namanya ati atomsha yahoma tachibona umura atakandi wanjira ngo abashawurisha bari bamukoraho ati manya yahomura hapana simangisharaho nterera taremwa ninjira ryo mushuka yanga kwata nterera shine Angela haza
ati n'amazina biwawara niho manyire mbere takabasa kucikiriza ku rugo mu muntu omwe mwene tinkabagambira ngo dadayisirwe ki obubiro bw'umwisire tinkumanya ahabwo kuba n'abirwariro bagizira umuntu baza kutuha medical report and postmortem report kuturagaruke yo kwakira that certificate nibwo baratugambire ebyarugiremo ngeno ni manyara bari kugira tabwa cyo taranteriyo taragize bata omuntu atura takurwara karwara ho kace sande ho ka expectinga munakora ki no n'abantu binje of course ni bacabuna bere ninterera bachimwe abundi kumanya bamukire munonga konka it was not our intention kugira ngo tutabagambira muzeyi ngo akoze iki ngo rwira bwo kwetu bintu nangu nazakora ki ugaruka ngeno ninyenda kusima arahabishikinanka shine ni wori kubamanya tindi kumanya babizi twabaterere mu Rwanda kuzakabare hospital bambe mbarara hospital batutebekanisiza aho twabere turi twarugaho shahina ze kiro kuza kwikambarara bakaba batutebekanisize twamuhisya aho yabere bamutebekanisize twahurira twashaka baruhuko hari abantu abo twaterire mu gejo struggle bari mu Reverend Edison bari mu hariho mu Kansiime bamwe kambaterera ntakumanya n'amazina gabo aba bantu bakagumana batugumya muhumure muzeyi yahika hakufuka uri kushongwa ariyo nakora ki nakira ngaruka zima abatakabo ababona nkatereraho abantu babiri nabajantazanye we n'amani nyenda kusima Aunt Justin bari kutworo mu rumogo kumubarayizinga abantu abwo kuba nyomwe bazeshahe zitwikiraha shangira abantu batutegereza kandi hariho n'ibyo kurya muntu abwo kuba nyowe kubanterire simu okay mukasheshe ni mukende ko tari kwenda kurya abo kuba muharanja abiratekera cyayi agati nyonta anti tinkwenda kunywa nshana kundahika office tawurigete break mbone kuza kuronde cyo kurya tine kimbere natiro munda shayi na himutererire na wabirari ko riyo na prepare ingaki breakfast kugitwarira baryo muki omwirwaro nawe tine cyabire yatiro mukano n'ababire bariro omwirwaro ngeno ni sima sekusima aba batutangirire tukashanga batutekere no kututekera tukahika tukashanga ngeno kashongo twahiko mukahindide nyenda kusima group y'abacara abageni moko mazima ni manyango batfurire mwebare kandi ni mango na beni efforts zanyu nk'abaryaha abo kubankebe esande tumazire tubyo mu ryeco tubire hatine kikozireke ekirimo ngene nebiriyoni bitekwe nyimoko nebiriyoni bikoro nene bituriyoni tukozese nebintu birugire umurime abatutwererire abo kuba tubiri time kituyinyeho ngeno ninyenda gende kusima church abo kuba ku bode kwegire kwika babire barya ba uncle but no everybody ngeno ndasima no kusheka no kuramurasheka no kugira ngo ndabareba hano imwe muruge ho muri imwe murateka muri yemanze konkani nyenda kubasima kuko kutukuba tubareba tushaka baguma mutaka tureba twirige binyabwoba no kwebuzabuza konka mwebare mu mwonga abana barya habona almost except two nibo bataroho so turi hamwe twena ka family twende ishara zanyu zo turkwenda kama abankwasize
Foundation. Sebore Buranda n'abishimwe mwena n'abacaya barungi babutuye abayishumbura iby'inshunguru kandi mwibemberwa mu muri kwera amazina ganje ni Basta Mukade uraruga mu buseba dikoni bwa Kambuga mu burewezi bwa Cincizi kandi uburisa bwanje buryo burisa ni ihembe ngende ndaruga Kambuga mukama wita simwe nyewe ndi kugamba erigambo rya owishemwe gahuda owayetengire kujunwa nyewe mbandize kujunwa aketenga ati haza ruhanga owakujunire mwana wa mawe ndi mukuru weye ni warangwa mu nteje ati nandenda ngo nshabire nanye njunu ngene ndasima Yesu ntinye kugarukiro tidenda kugamba binji owajunire gahuda kandi aketenge kiconco kiruhanga yampeire njyo muburizi wenjiri ndimisha nabo bwo burisa konkanka sima Yesu munonga eki yayetenjire Yesu akakimuha ngo nawe ija kujunwa yajunwa kandi yaruga mu magara genseji ndimisha na mukuru weye nawe ari mishana arangwa mu nteje mu kiterere mu ngaro mukama wita simwe kuri gahuda ko yajunirwe kuri sinawe yaguma yankunda yamanyiri Yesu yankoreye nawe naguma ndamushabira nanye cetengo cyanje nayenda ngukurisa junwe yakabifwagaho konka naguma ndamushabira gahuda yaguma arajatinyisha nashabira umushije wanje nawe ija junwe esande tuza kushoma yatabitaga mamani konka ndasima Yesu ekigahuda yayetenjire tukakwatanisa hamwe kushaba mukuba ryaho nahuri aranterere simu ati umushije wanje nawe ni mukuru w'abakristayo mu kanisa kandi ni waracira essence kanisa no mwacizi nahurira nashemererwa Haleluya mugenu eki kuri siyagambire twatuzaga kushoma asigara muka mwenu ubundi tuvuga ntayayire ahita isakanyisa garukayo konka hati se Reveranda ruhango raherezo mu nte kiconco cyo kujunwa uramanye mirime yaberera korera mu kanisa yawe hamwe no mu kanisa ya kitanga kandi mukunda nkamura mu wanje na wankunda ngene nashemererwa se Reveranda waya guhangambira nantaramanye ngo yayatwiro urokozi omucyara we yamara kumurugaho yayaturo burokozi konka kandi muri butobere nyinemu ambassador nyewe aza ndenda ngo ije hamwe Haleluya sebo Reveranda kujunwa kuboneire sebo Reveranda na mugenzi mwana bari hano okujunwa kuboneire kanoni nkamumanya habwo wishemwe gahuda ahabwo kujunwa kandi ari munywani we kongeryo mbirekeye aha naba ntasiyimire masiko ndabandajya zamanya ruhanga habwo kuba mutima ogwe tibace nibace bagwine nekiconce kiruhanga yamuheire ngene nyewe nandagira ngo mbateganise na Reveranda munterere mu ngaro nabandi mu muterere mu ngaro mukamasine ngene umusheija wa ruhanga yikirize kumutwara mu iguru ndagira ngo tumushabire cyumuro kirungi tunahikaha nagambira abana banje bantangirira timwe bana mwe muhumure konka ruhanga atakoragesho ruhanga arakoreshobe sebo Reveranda ruhanga arakoreshobe ngene bwatarakoreshobe abana banje bandere nkanyina wabo kandi
nyuma mwishiki wanje hano tindamanye hiyatora baramweta Olisha abayunisi ndenda nawe Reverend ijaha nico gahuda yajunirwe nakulisa akajunwa ubwo niwe mwishiki wanje mukuru kandi kulisa yabwo kumukunda na nyakankunda akamuhera mu ishomero Butobere yayegerayo kandi hariho na Reverend Rutosha razarwa na Mazara no kumuhara yashonerayo umurika barayinene izina kulisi yamugeita abana be yaba bari babiri ngende ngumenda gamba ngo guni murumuna wanyu yamuhera kumumaza siniya yakana ngeno ngo bujurizi ruhanga mu mpero mugisha okuyankunzire kandi akashiba ruhanga kamujuna ndenda ngo hiyazananye nyije kumushangayo tinyine binde binerenza aho konka okujunwa kuboneire mukama we Kansiime baba tugira ngo abija noruku umusigazo umuharo rukandika stanhayi emerera no kuza hano yo kandi Samuel injira ishaha umuhara twamuhaka dakika kacha bukantunda gambe by'urukiko Asimu munonga nzagambe bwambo bice habo ko bisasitwine bwinji ubundi n'amashemerwa twine n'injo kugira ngo abazibikintumanga baryo n'iguru amazina ganje nibanyita Kanabimanya Rose nyewe nkizo mukomu 2018 nkaretwamu Oliver twamara kwebugana ha Bishop Barama University mwene twabwiye no mwaka go kubanza university twasanga twine kose mwe azo mwebintu bukabitatu bibiri nizarwa mbara so ngiyo Nkore uwitu nimbara so yatureto mukomu hakaba hariho dining tugijiro ninjira to hategura twasanga mama twasanga mutata twarya twanywa twashemerwa twasomera bitabo byitwa twaye tubisoma twabisarwa hagati ajata nyo Munyakaturiki Strict Catholic konka edini tishokuru abo kubanyo kinakira mama yanjye so kusoma Bible so akabagira atatu mwa discussinga tumwari hatumize mbasabire rero twegesa Bible Abanyakaturiki turi use kusoma Bible nibatusomera konka kanyeje so kusoma Bible so mbwenu atutekera katogo kutwahereza umwaka go kubanza twena twahika twatemba umwaka gwa kabiri twiza kusima wabura tukashemerwa tukasanga abazire tukashemerwa twahirundana twajya mutwiza owamate yagareta kutwakira tukasati tumwe mwana mbutaye twasanga amategari yaha ibitoke biryaha twaronda ho rutoke raraundi rwabura kunga tukaba turi ibitoke tushoberwa bweno mama kiyarwire numbimanye byabirho bwirobwe twabasa kwika Orva mwene zo barumwe kandi ya university twarga ku discuss ngira samwe of course Orva tobwe tukasanga bamusigeni makachabwa nyina so kuturga ku discuss na janteje ni second family yinareba ndiya bene twacira nkawa ba mama Orva ntaza mwana nkahemuka tinkate ndimazire bro takutera Orva kumanyanye no mama kwari nkwate sumu mutera zikaza bankesa hezi nkanchakare twino pepa ataza mama ryaha nyirukanga speed nizamusanga aha mureba akaba tacira umuntu wena ngende tinkabagamba mubuza nti mama wamanya atanakumanya tokaba nosomana ba Orva nkagenda na mukire na matinda muzike konka nkamanya nti no byakufa atriste na mureba mwene twagumana tata mbe nimuteraho arubuna atera Orva nta antereka nkusarho nsigazo minutes ntere tata mwene ubwo byabagambira ngo kamuteraho sande ciro nyonka muteririho rwa mukaga nditatori ati yataza roza ukabura ntaza niza kuba niza nti niyo nyijo mu research nti niza kwiza hatki ndenge aho rwakana
ndikutravelinga ndikuiza ha university muro kunjire nyombe nyino bare bwitu bw'abakampasa ndikuza university kurebe bya research yanje so kuza kureba ndebo umwana yateka group atavurust my father nyowe ndebo kaka iningira nsana ni father inu because I couldn't expect ntere sumiye gake yanga kuraba mutapana nte sumiye dadi ngitinjine niza kumutera hate sumu jakira ngitera hajikwata ataro kandi dadi ntoriyo ate sumiye chwikaho ntaranga wangeza kusura guringa no kutekaho injanti sana yashobize tekaho airtime mureke ntekaho airtime kugitera nkwatwa amasuku bene bantu mwe naraganta gambira atata nimba nambya gamaye reba hindukurganyo neza rwibanda nswerwa mushenyi nyombe kirembara kunkati ryo mukeji nizire narara icyo kutangaze cyabaho ndwire nyine supervisor wanje azarukungumeza azayebyanga nyo mwazo ngize nti uza kureba nti niza kwiruka ndare hano na nyakatogonka teke turi nyakira abantu twarga hasa munana bande banatekamo bare bwanje niruka tena kayo mukazi yambuza byinje nareba yantikinga yadabyo hasa to buzuruzu ntwenda bwo tata we yayashireyo yagira tereka kubona tiki yagitekaho so nagaruka hancha kare niza kumuzika ntiyo ngaruke mbara mukama mpereze cyumuro cyurunji Kabale umuki baba orifona nembagandara yemerera kutera umugaro n'ubutu rya rufu mwami masko yemerera tuksime twaksime utaru kora umurimo muhango kuzwaza shozara mbere n'utuganda kura sekindi cyamanora yayemerire muga Kansiime rusayo niwe n'abandi abagenzi urugendo ruringwa mwe bari munonga bene mwakunyikirizo muzindarongo garuro mwahure rero cyayimana atandikiraho twazagamba ari polisi nibasa kushesha konkanyuma fellowship yone gumizamo katushabe turahendera mwimse mitima yanyu sinira mukama ubujuzi bwone twahurira sinira mbabazi zawe za leta bishimwe kwatanisa nabegika sima ruhanga witu ntabwo buteka ntabwo abishimwe ubona baryaha ndenda kushaba kugira ntambwe n'ishazona baramaraha muza muno bagabirira no banzumugisha no barinda kandi namakaga bagasigera inyuma y'umukama no garinda tuzibuze gutane kweshungirayo ayi mukama urinde n'amane gawe kandi ruhanga witu na program zona tupereza kugira ngo zitebekane sukura sima anyencha kare mukama mene yitwe byone birakorwe tubikora mu izina ryawe turaza mu gihe cy'ikiro